Irrid li l-Amerika tkun aktar magħna. Hekk qal il-President Ukren Volodymyr Zelensky l-għada li ltaqa' mal-President tal-Istati Uniti Donald Trump fil-White House. Wara li saħnet il-qija bejn iż-żewġ presidenti u l-Viċi President Amerikan J.D. Vance, Zelensky u Trump indirizzaw lill-medja separatament. Fl-istudios ta' Fox News, Zelensky wara ruħu fiduċjuż li l-Amerika u l-Ukrajna issa jibqgħu sħab strateġiċi. Qal li l-Ukrajna lesta tiffirma l-ftehim propost mill-Amerika iżda irid garanziji dwar is-sigurtà ta' pajjiżu minn Washington. Irrikonoxxa li biex tiġġieled lir-Russja, l-Ukrajna teħtieġ l-appoġġ tal-Istati Uniti. I respect President and I respect American people and if I don't know if I think that we have to be very open and very honest and I'm not sure that we did something bad. Minnaħa tiegħu barra l-White House, Trump weddeb lil Zelensky li biex it-taħdidiet Stati Uniti Ukrajna jissoktaw għandu jiddikjara li jrid il-paċi. Inkella qal se jħallih jiġġieled din il-gwerra waħdu. We're not looking to go into a 10-year war and play games. We want peace. And it was just my impression that if we do that, if we sign up, he's looking for something that I'm not looking for. He's looking to go on and fight. We're looking to end the death. Ma TVM News il-lettur fid-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Internazzjonali fl-Università ta' Malta, Dr. Valentina Kassar, iddeskriviet il-laqgħa Zelensky Trump bħala straordinarja fuq livell diplomatiku. Maħniex imdorrin li narraw dat tip ta' diskors isir quddiem il-medja, quddiem il-kameras, ma' soltu nistennew li kun hemm dat tip ta' disgwit wara l-kwinti. Dr. Kassar sejħet il-politika ta' Trump bħala differenti minn dik ta' amministrazzjonijiet ta' qablu. Il-mod kif jiskellem u jirreaġixxi fuq mal-kollegi tiegħu, il-mod kif jitkellem dwar il-preċedenti tiegħu, is-soltu ma jkollniex presidenti li jikkritikaw il-president ta' qabilhom b'dak il-mod. Billi l-politika ta' Trump differenti, Dr. Kassar qalet li l-pajjiżi Ewropej iridu jħabbirku aktar flimkien. Ma naħseb ħajkollna naraw il-pajjiżi jkomplu jaħdmu biex iġibu l-Istati Uniti madwar il-medja biex jitkellmu u jiddiskutu mal-Ukrajna wkoll. Naħseb f'dan l-istadju laqat bilaterali bejn l-Ukrajna u l-Istati Uniti f'dan il-livell mhumiex se jaħdmu. Irid ikun hemm naħseb kapijiet oħra u kapijiet ta' stat oħra madwar il-mejda wkoll. Qalu tagħhom dwar il-laqgħa Zelensky Trump bosta mexxejja inkluż Ewropej fosthom il-President Franċiż Emmanuel Macron u l-Kanċiller Ġermaniż Olaf Scholz. Il-koll esprimew solidarjetà ma' Zelensky u pajjiżu. Fuq X il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen weddet lil Zelensky aktar appoġġ mill-Blokk Ewropew biex tinkiseb il-paċi. Kliem ta' tifħir għal Trump min-naħa l-oħra mill-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban. Zelensky nsab Londra l taħdidiet mal-Prim Ministru Ingliż Keir Starmer u l-ħadd fuq stedina ta' Starmer u se jattendi summit dwar id-difiża ma' mexxejja Ewropej oħra. Intant il-Prim Ministru Roberta Bela f'kitba fuq il-mezzi soċjali qal li Malta offrit biex isservi ta' ċentru għal taħdidiet għal paċi bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Qal li l-proposta tal-Gvern Malti twasslet lid-diplomatiċi tal-Istati Uniti, id-deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Burge, fil-waqt li qal li Malta tibqa' promotura għal paċi. Qal li Malta ilha titkellem favur il-paċi anke meta qal kien hemm min sostna li l-enfasi li tintrebaħ il-gwerra. Qal ukoll li fil-gwerra m'hemmx rebbieħa u li biss il-paċi li tfisser rebħa.